Assalamu alaikum ардактуу Жеткалар каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 2022 жылдын 20 марты биз азыр Учкун мал базарындагы ат базарда турабыз. Ушул аттардын баасын билип беребиз. Кимдин аты бул? Сеникиби? Сатасыңарбы? Жашы кандай бунун? 4 асыят. Улагы барбы? Улагы дагы үйүр дагы бар. Атаң барбы жаныңда? Канча деди? Алдыңарбы силер? Сатасыңарбы эми? Же үйгөбү? Үйргө алдык эле. Үйргө алдыңар. Жок, сатасыңар. Канча калдыңар укам? 120 калыптыр. Канча деп атасыңар эми? Үстүнө кошосуңар да кичине. Атаң билеби? Сизден бабам да бул, Канча деп атасыз буну? 120 калып эле бул. Улунда өзгөн ата болуптур. Өзгөндөн. Эми буну сата турган болдуңуз. Оозу бир аз канап калыптыр. Канча деп атасыз эми, ака? Үстө берсе сатабыз. Ата аласызбы? Эми бир аз кошосуз да үстүнө. Ошо кошкондо канча дегеним? Ата аласызбы? Азыр. Канча деп атасыз, аба? 30. 130 деп атасыз. Жакшы. Сурап атчабы элдер? Канчага сурады, ака? 5000 берип атышат. 5000 эле кошоптур да. Дагы кичине кошсо берип бересизби? Беребиз. Бул энчик алды белерде. Улума талып алды. Эми сиз атайын ат алып сатпай жөн эле алыпсыз эле, бирок айла жок сатышка туура келип Улума калды. талып алды. Өзү айттым эле, атта кетти. Чакырсаң жок атта келип кетти деп. Талып алды. Улагы бар бекен бунун? Жакшы, анда содаңызды берсин, аба. Юкка чыгарасың да? Жок, кое чыгар. Неге? Кой. Жок, сиздин адам бетин таппайм. Укам, берке эми. Жеткалар. Кимдин атын минип алдың сен? Оңере бир аканын аты. Канча деди баасын? 120. 120 деп айтты дедиби? Бушт экен достор, 120 дептир эси. Жаш балага мингизип коюптур. Бул тайдын жашы кандай? Күзгө пишти? Пулу канча пулу? 70 кеми бар. Канча сурап атышат элдер? 65ке бербедиңби? Ти канчылыкпы? Каерден келдиң? Жаңы маданият. Жакшы. Телефон номериң бересиңби? Жок. Жерден эле сатасың. Укам беркегин эле. Мына бул жак баткак достор, чыла. Мен өтүгүм жок болгон үчүн кирбей атам. Кандай укам, жакшысыңбы? Кимдики бул? Өзүңкүлеби? Жашы кандай бунун? Келта тай. Пулучу? 80 дедиби? Канча сурады элдер? Сурай элек. 80 кымбат эмеспи? Жазга кунан болот. Азыр жаз болдуга, значит кунан болуптур да. Же кийинки жазгабы? Жакшы. Мына ушул тайды да сурап көрөлү. Ассаламу алейкум досум. Жакшысыңбы? Жашы кандай бунун? 2 асыят. Улакка киргенби? Улагы үйрү бар. Пулу канча бар? 100 000 сом кем бар. Коюп беребиз дейт. Канчага сурашты? Потолок. 85ке бербедиңиз. Аркасын көрсөтчү досум. 85ке бербеп тур ушуну. Мына. 71 менен 72 76 71 менен жаңы маданияттан келиптир. Жеткалар. Үйүңөн сата бересиң да турабы? Жакшы. Так. Но сиздерденби?
Мына ушул кулун азыр эле алынып тур. Канча калдыңар досум? Канча болду дедиң? 31 миң. Ургач окшойт, а? 31 миңге алышыптыр. Ургач экен. Жашы кандай бул? Калтатай. Ассаламу алейкум ака, жакшысызбы? Пулун канчада атасыз бунун? Жашы кандай? 1,5 жашар дейт. 65 миң дейт. Палтарашка экен. Базар канча берди ака? Потолок. 54. 54 чыгарыптыр, бербептир. Акчаң үйүндө таяк. Мына ушул тайды сурап көрөлү. Ассаламу алейкум таксир, жакшысызбы? Тайдын жашы кандай? Бунан? Пулучу? 80 кеми бар. Потолок канча сурады элдер? 65ке бербедиңиз. 80 дейт, 65ке бербептир. Жетка бар. Жетка бар. Ассаламу алейкум, жакшысызбы ака? Жашы кандай бунун? Кулун? Эркек буркачыбы? Эркек кулун экен достор. Пулу канча ака? Акчасын айтыңчы. 35 кем бар. 35 кеми бар. Канчага сурашты потолок? 27-28ге чыкты. Ukam qanday? Жақсыңбы? Жашы қандай бұның? Калтатай? Пулучу? 75. Қанша сұрады базар? 65 сұрады, бербедіңер. Мына ушунда сұрап көрөлү. Ассаламу алейкум. Жақсы бака. Жашы қандай бұның? Күшті. Күшті қаншаға баға болады атасы? 75. 75ке дейді. 77'ye vermiyor koydum. 72'ye vermediniz. 75 de otat, 72'ye vermedim deydi. Mına şunday dostlar. At pazarda atlar suyuq. Beylerдің дағы басын бел қойылы. Ассаламу алейкум укам. Жақсың ба? Бейі бұл? Жашы қандай? Бірде туған. Азыр пулың жоқ. Боз ба? Екіншісі içinde дейді достар. Пулы қанша? 100 кемі бар. Базар қанша сұрады? Арқыл сұрады. Ең көбі потолок. 80 сұрады. 80-ге беріп өтті достар. Мына баяғы тақаланған ат екен. Бойы 1,70 дейді. Ассаламу алейкум. Бей оқшайды бұл ака. Жашы қандай? Бен. Үшті туған. Боз бұл қысыр базыр? Боз. Қайсы айға барады деп ойлайсыз? Пул қанша? Пулын айтыңызшы. 80 кемі бар. Потолок қанша сұрады елдер? Максимум 60 сұрашты. Боз екен 60-қа беріп еттір, 80 де отады. Ат сізден бе ака? Сізден бе? Алып атасыз ба? Қанша қалдыңыз? 190-ға беріп еді. Қанша дейді өзі? 350? 350 дептір есі, 190-ға беріп еттір. Пародасы бар, парода өкен бұл? Бішкектен келген? Бая сұрасам үйірі бар деділі. Улағы бар өкен, жоқ өкен? Шаулылек. Үйретсе болады да бірақ, Жетасы?
Жашы 7 екен достар. Сен алып келер misin? Мына ушундай достор. Ат базардагы, жылкы базардагы баалар жалпысынан ушундай. Биздин каналга катталып, коңгуроо чону басканды унутпаңыздар.